تیما روداوی در باسی روز آوای کردستانی بو پیامنیرین ماین زیرک لوی درینه نه ناو روز آوای کردستانی نه جن میدانی و زانیاریان بگینن ما پیامنیرین ملورن غریب مجید لوی دریه دلنیا رحمان لوی دریه نهوی دلنیا رحمان لقلم با جقامش لوی لقلم با دلنیا بخيراتي كيف خوش بوم كو هن درباسي روجاوي كردستاني بون نهات الكدري والروش تشاوية بەڵێ دڵبەخۆی من ئێستا لە قامشلۆم بە دیاریکراویش ئێستا لە مزگەوتێک بێگومان بەهۆی ئەو شەڕ و ئاڵۆزیانەی کە لە ماوەی ڕابردوو دروست بووە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو لە حەسەکە بە دیاریکراوی خەڵکێکی زۆر لەو ناوچانە هاتوون بۆ ئێرە ئەو خەڵکانەی کە لێرە بوون و من لیان پرسیارم کرد بە دیاریکراوی لە حەسەکە لە نزیک ڕقەوە لە حەلەبەوە تەنانەت خەڵکیشم بینی هاتوونم بۆ ئەم مزگەوتە بە پێو زانیاریانەی کە دەست من کەوتووە زۆربەی مزگەوتەکان قوتابخانەکان و هەندێ ناوەندی تایبەت هەیە کە تایبەت کراوە بۆ کەسانەی کە ئاوارە بوونە لە ماڵ و حاڵی خۆیان و هاتوونەتە ئەم شوێنانە جێگیر بوونە دڵ بەخۆین هەروەک دەبینی هەموو عایلەن ژن منداڵ کەسانی بەتەمەن و بەڕاستی ینی ناو مزگەوتەکەش ساردا زۆربەی و خەڵکانەی کە لێرن لەژێر بەتانی دیارە ڕاکشاون پێم خۆشە خەڵکیش خۆیان بدوێنم کە باسی ئەوم بۆ بکەن لەکوێوە هاتوون چەند ڕۆژە لێرن باشی مام تۆ لە کو دەرێ هاتی؟ خديش حسكي هاتم حسكي منطقة ناصر رامز ازدو هاتم والله خديش تشجع متنا بو بس قوتن ومدفعية بابيجن وراجماتا مزدارو بياخد ترسيان طلقاك طايفين هندرون ام هاتم والله اري والله والحمد لله انا والله ما شغالين قلت شكتني وهناك جمال بين نيين بيوخو خلاص كيف ام اشتر صار ديال ما مشاوك ما تشوفك يعني ضارو كي مبجوكن اري والله ام هاتل ام نزعن جا شوف سليمه بين نزعن اري والله خوازي كنجي بقري حسكي وديك ما امانه بس انا بقرني خانيم جاهز مفروش وجاهز الحمد لله بس نويرن والسريجي تهرت ما قادر كذا يقول منعي لنا اري والله جام نزعن روش حسكي شيء ام نزعن ام تشتغلين تبي خوش هناك بيني تبي تاخذ خلاص كر جا نظام شو قصته نزعن والله وان شاء الله خير به اري والله ان شاء الله خير صار باله بس خوش دڵ بەخۆین ئەو ڕۆکە دەهاتم بەرەو قامشلو بێگومان لە نێو ڕێگە خەڵکی زۆرم بینی کە لەسەر جادە بوون بەڕاستی خەڵک ئەوەی کە قسەی خەڵک بوو لەسەر شەقام ئەو بووکە مۆڕاڵیان زۆر بەرز بوو بەڵام بە هەمان شێوەش دەترسان لەوەی کە ئەگەر بێت و ئەم شەڕە دروست بێت تەنانەت ژنێک قسەیەکی کە کرد و زۆر کاریگەر بوو ئەوە بوو کەوتی ئێمە لە شەڕی ناوخۆیی کورد و عەرەب دەترسین لەم ناوچانە یعنی عەرەبی وتی بەنمونەوە ژنە گوتی کە دراوسێکانمان بەشێکی زۆریان عەرەبن دەترسین کە دۆخەکە جۆرێک بێ کە ئەمە ببێ بەهۆی ئەوەی کە چەند ساڵە سەرەڕایەوەی کە چەند ساڵە دراوسین بەڵام ببێ بە شەڕ و ناخۆشیمان جا ئەو خەڵکانش کە لێرن هەموو بە زۆرینە هەر لە ترسی ئەوە هەڵاتون کە تووشی کێشە و شەڕ و ئاڵۆزی بن لە ناوچەکانی خۆیان ژن و منداڵ هەموو لێرن ئەگەر بزانم ئەگەر خۆشیان ینی دۆخیان جۆرێک نییە کە پێشیان خۆش پێ قسە بکەن چاوەی دادێمت تۆ لە کو دەرێ هاتی؟ ئەوەشم کە پرسیار کرد ئاخۆ لە شوێنەکانی دیکەش بە هەمان شێوە ینی لە ناوەندەکانی دیکە دەتوانم بڵێم کە لە زۆربەی ئەو شوێنانەی کە تەرخان کراوە بە ئەو کەسانەی کە لە زێدی خۆیان ئاوارە بوونە بەم شێوەیە ئەمە ماڵ و حاڵیانە لەلایەن ناوەندەکانی یارمەتیەوە لەلایەن خەڵکی قامشلووە و لێرە پەنادراون و لە پاش کاژێر حەوتیش دڵ بەخۆین منعی هاتوچۆیە قەدەغەی هاتوچۆیە خەڵک زۆر ناتوانن لە دەرەوە هاتوچۆ بکەن ئەمە لە زۆربەی شارەکان ئەم شتە دەبێ ڕەچاو بکرێ و خەڵک پابەندی بن بڕیارێکە کە هەر لە شارە کوردیەکان دەرچووە بۆ سەلامەتی خۆیان داوا کراوە کە خەڵک کەمتر بە ئۆتۆمبیل هاتوچۆ بکەن مەگەر بۆ ئیشی زۆر زەڕور نەبێ دیسانیش لێرە من بەڕاستی پێم خۆشە بزانم زیاتر لەکوێوە هاتون باشی برا حاڵێتە تۆ لە کو دەرێ هاتی؟ لحلب بين لحلب كان جيتو هاتي
أبي سيرو نوتن سيرو شور نوتن سه چاوه دوخ چاوا بولویر چما تو بریار دبیر ایرا شاربي شارب سرماده هوت أم تبدأ رودر كذا أري باشا تو لقل كي هاتي يعني خزمو مالباتي تهمو حلب جيهش والله الفدرية محرنك فرقنا بين حرنك دارك خذوا شنو يعني هب ملباتي مانك لحلب أنا إن دبريو جيبو جيرمون سريون هناك جوان دار كاتن شنقن وأمشي الفدرية نقازو مالخو كخو ناز الفدرية ما باشا تو من دخوازم بزانم لا يقدو روجا يعني كردين باشورين كردين روشالات كردين چار پارچه لهمی دنیا دنگی خوب بلند کر جبو سروکی امریکا بو سروکی ولاتان فعالی کاری خلکی روجاوا بن تو چه دخوازی ببیجی يعني وكو كسكي لناف روجاوا دخوازيته چیه ل ترامب لسرکردین ولاتن اوروبی از بهم يعني جرك كرد دفع وقتين وكودو بياك دستي و بين يلا ياخذ وتافقارن يعني وقتك شارك هابين تنهابين سرمادوتي وخذي روستيني ان شاء الله وكردوجي ان شاء الله تقصير نوكرن جحري يجي كده املك لكافه تسكنن ام بابتانا ان شاء الله سركافتنا وامي مدي خو خطنا وكن مدي مال خديه سركافتنا يا خوش تو چاوی داده باشی تخوازی با آخوی تو لکو داره هات ام نباشن لا حياتهم تقدر تعيشن ام تشقوا بعد يعني جي ماتنا منطقه عفرين تابدا دا اما شرقي فرات جي ماتنا جي ماك الكعبه ام يعني كداره انا زو يعني ساق بقولك بيدام الجومي دونا حال مولباتك دم ترحجز كرنا ساق ندق نعفده بس كاوت كيتين الجمعه محتاجوا بس كاوتي وانا ملاتي عفرين يا اخا ملاتي عفرين عفرين ما فقارنا مسعود برزوني ومظلوم عبدي ويعني قشتك دولات قشتك جيبوا لنا ما بفتن عفرين عفرين جوان عفرين دغوزون بس برازيل بين يعني حطوا فدا موتنا برازيل بين بس شبه باشتر ببا بيقومان دل بخوين خلق دليان پر راستي يعني ناچار بونه لمال و حالي خويان اواره بين لمزگوتي كبراسي ساردا او هموم مندالا جن لدوخي كيوا بيقومان يارمتيان ددري يعني خواردن و هموشت هيا بلام قسيوان راسته لناو خاكي خويانن لناو زيدي خويانن كچي توشي او دۆخەی هاتوون کە هیچ کامیان هیوای دۆخێکی وا ناخوازن بەڕاستی چەند ساڵە دەزانین کە ئەم شەڕ و ناخۆشیە لە ڕۆژاوا هەیە بە زۆرینە لەگەڵ ئەم خاتونانە کە قسەم کرد بە نمونە ئەمانیش هەر لە حەسەکە هاتن زۆر پێیان خۆش نییە لە پێش کامێرا قسە بکەن بەڵام هەموویان داواکاریان ئەوەیە کە بە جۆرێک ئەم دۆخە چارەسەر بکرێ بۆی کە ناچار نەبن ئیدی بەم شێوەیە لە مزگەوتەکان بمێنن شتەکە دیارە ڕوونە لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا خەڵکێکی زۆر ئاوارە بوونە کە بەڕاستی مرۆڤ دڵی تون دەبێت ئەو هەموو منداڵە لێرە کەشەکەی ساردە یعنی ڕاستە لە ناو مزگەوتن بەڵام کەشەکە ساردە و دۆخەکەش جۆرێکە کەوان هیچ کامیان ناتوان بە مرتاحی هەست بەوە بکەن کە لە شوێنێکن کە بە مرتاحی دانیشتون ئەوەش بڵێم دڵ بەخۆین لەم چەند ڕۆژێک کە من لە ڕۆژاوا دەبم بێگومان سەردانی حەسەکەش دەکەم سەردانی ناوچەکانی دیکە دەکەم بۆی کە بزانم بەگشتی دۆخی ناوچەکە چۆنە بە دیاریکراوی ئێستا سەردانی چەندجەیەکی دیکەکەم بزانم داخوازی خەڵک چییە ئەوان چ داوایەکیان هەیە بە دیاریکراوی دەیانەوێ سەرکردەکانی کورد لەم کاتەدا چیان بۆ بکەن کە زووتر ئەم دۆخە سەقام بگرێت گەلێکی سپاس دڵنیا كوج قامشلو من ربوي دلنيا رحمن لقامشلويا ودبولتنين بيدجيل قلوبه نوچايك لسر سوشيال ميديا بلاوبويا گويا فرماندار هسده سيبان حمو لقامشلو د تقينيا كده جاني خوش دستايا كسكي نيزيكي وي جروداوي را گوت او نوچان نراسته و سيبان حمو لسر كاري خويا اف جمن را پشت راست کروي و جيدارا نيزيكي سيبان حمو لپارێزگاه حەسەکێ تەماشەوانین هێژا هێزن سووریا دەموکراتیک مژولی کۆلاندنا خەندەکان و قایمکردنا خەتên پاراستنێنە فەرماندارên هێزên سووریا دەموکراتیک دەبێژن ku ev ئامادەکاری ji bo wê yekê ye ku
ریل بر پیشوچونه که ارتش عربی سوری و شانه رضای داعش ورگرتن. هر وها مظلوم عبدجی داخواز هف پیمانی ناف دولتی کرد که دوسیا زندان داعش بخدست خواه. تاوی که شامی اگربسته که 4 روزانج را گهاندیه لی فرمان داره نهزین سوریا دموکراتیک باوریه به وی بریاری ناینن و پاراستنا خواه خورتکن. پارێزگەها حەسەکە یا ڕۆژئاوای کوردستانەیە. شەڕڤانên hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê mijûlî kolandina xendekan û çêkirina berbestanın. Ev hewl wek bersivekê ye ji bo nîgeraniyên ewlehiyê û egera her pêşveçûneka ji nişka ve ji aliyê artêşa Erebî ya Sûriyê ve ku li derdora bajêr di nav tevgerê de ne. Halê hazir rewşekî nexirabe rewşekî baş e. Bajar û gundewarê bajarê Hesekê nêzî 40 kilometr dûrî bajarê Hesekê ne. Ne tenê artêşa Sûriyê dibe sedema ser êşê, şervan ji tevgera şaneyên razayiyên Daişê jî ditirsin. Li gel qayîmkirina xetên parastinê li nav bajêr û derdora Hesekê, fermandarê giştiyê Hesedê Mezlûm Abdî daxwaz ji hevpeymaniya navdewletî kir ku berpirsyariya parastina wan girtîgehan bigirin ser xwe ku çekdarên Daişê tê de ne. Wan şane li gorî tê xuyakirin şaneyên Daişê yek kevin yê ve şartî tam ew e û jinû dikevin tevgerê de car cara çatışmên Kurd ew dibin hêzên ewlekariya hindirîn jî ser bi ser disekin. Roja sêşemê hikûmeta Sûriyê agirbesteka 4 rojan ragihand. Lê fermandarên Kurd tam nebawerin û dibêjin divê ji bo parastina Rojavayê Kurdistanê rêkarên nû û pêwîst werbigirin. Niha Kobanê bi temamî dibin dorpêçê de. Hemû aliyên wê girtîne. Ne av heye, ne kehrebe heye, ne xwarin, ne vexwarin, şîrê zarokan jî nemaye. Millet hawara xwe digihîne saziyê navdewletî, hawara xwe gihande dezgeha xêrxwaziya Barzanî, alîkariyê bigihînin me. İnternet jî hatiye qutkirin. Ji gundewarê Kobanê xelk çûne nava bajêr, cehtine lê bimînin. Millet beriyên xwe vekirine. Niha gundiyên ku ji derve hatine li mizgeftan û li dibistanan hatine bicîkirin. Ez îro bi serokê dezgeha xêrxwazî ya Barzanî Musa Ehmed re axivîm. Min got alîkarî bigihînin Kobanê. Got em li hemû rêyekê digerin ji bo ku em derbasî bajarê Kobanê bibînin û alîkariyê derbasî bajarê Kobanê bibin û alîkariyê bigihînin wan. Ez ê biçim Kobanê ji nava wî bajarê Rojavayê Kurdistanê mîvanê min heye. Azad berxbotan e welatiyekî ji Kobanê ye. Azad bixêr hatî? Azad tu nihan ku derê rewşa we çi ye? Rast ez bi Kobanê me dil bixwîn rewşa Kobanê nebaşe bi rastî. Koçberî milletê me xetê rûd ku ji Qereqozaq da heta Eyna Îsa milletê me ber wariyana ê gund gişkî koçber bûn hatine bajêr rewşa wan nebaşe. Her alî da zehmetî heye, internet tune, av tune, kehrebe tune, yanî millet Kobanê ji ber dünyaya ve giştî xizmet kir û îro rewşa Kobanê bi rastî nebaşe. Her însanekî şeref û namûs tê de heye gerek ji dünyaya giştî were hawara Kobanê alîkariya kêkan vê bike. Xelkê me Kurd û Kurdistanê em ji baweriya me wan heye tiştê dest wan derdkeve bira îro bikin. Yani îro merselê bi gotina mersele çareser nabe. Em li pêş qerkirinekî mezinin yani. Yani li pêş cavanê jî dîmen jî hene. Kesî Kurd êdî li ser nüfusê têne xwastin ji bo serjêkirinê. Yani em vê dengî xwe digihîne millet giştî bira îro xwedî li Kobanê derkevin. Bajarê ku ji ber dinyaya ve li dijî terorê şer kirî bira xwedî lê derkevin. Baş e Azad çûn û hatine Kobanê bi temamî qutte? Çûn û hatin li Kobanê temamî qutte rê Kobanê giştî qutin
حتی گندوار کوبانی تش باجار بر و گندوار کوبانی درکوی روش نه یعنی روش نباشه کشف هنه لیدخن لوی داره جدور دا تو باران تکرن ملت نکنه بگه گنده خواه تشتی خواه بینه یعنی روش ملت زحمتی ها کی مزن داره باشه او کسین کش در و هاتنه گندین کوبانی هاتنه لکدری دمینن نهال ملت براستی لکولان هنک جی جوار هاتنه پیدا کردن قبونه دری هانه ملت تنه روجک دده خواهی در باس بکه جبو بلکی ریاک واره وکرن جوا سیبیلار را آلیکاریاک واره کرن جبر روش هر کی داره زحمتر دبه کوچبری زیادتر بر و باجیر ته و روش کوبانه جبر ملت عفرین و ملت دنیای گشتی هاتی بو گشتی بو کوبانه جبو جیا کی آرام آنها کوبانه جی نه آرامه دل بخون براستی لبر قرکرنه کی مزنه دیسا دوباره گلمه کردستان هم جوان باورن و حتی داوی و کانه من تشتگیش بو کوبانه بکن و آزاد اینترنت تمامی نمایه چما نمایه نه مثلا تو چه خطی داخل فی نه جیرانه کی مه خطه که ترکیه لجامع امنیستی سینور ترکیه ام و خطه کارتینن وکی دینه انترنت بگشتی هاتی خود کرن تش كهرباء بر كهرباء انترنت نمايا يعني انترنت تمامي هاتي قد كرن كي انترنت قد كريه حكومة سوريا قد كريه انترنت حكومة جالي حكومة سوريا دا هاتي قد كرن اوانا نه حكومة سوريا نه اوانا کسی هانا هاتن انتقام داعش بکن دخوازن کاری که مزن لکوبانه وره کرن دخوازن کوبانه جبنده جورته راکن یعنی از بیم خطره که مزنه جبو وا خود کرنه انترنت جبو دنگ ملت نگه امنان نزانه ملت میل گندان اف گروبی آنها بلاد بن نوی عشیران دا بن نوی کس نظام چکینه حتی حکومت سوری جان خودی روان در ناخه دبی افانا کینه هم نزانه وای در باسی نف گندان دبن چه خلق ما در باسی کی جان گندان بونه آزاد نه گنده بقبطان واله در باسی گرک بونه گنده گرک نو مستراحه دجله الوی داره ملت گشکی وی داره نسکت در باس وی داره بونه جوی داره حتی عین عیسی گنده ما شیغان لوی ملی کوبانه در باسی و گندانا بونه در باسی پر گنده که کلک ریا دولی بر و کوبانه گوبه گنده که کلک بر آوه در باسی وی داره بونه اف کسانا هر کسی را تین ناسکرن بره داعش را بنیانی آنها و گریان انتقام خوش ملت کرد بکن اوا حقیقت که یعنی روش ایدی نه روش سیاست و ام شعارات مکن روش ایدی روش ملت لبر کرنه کی مازنه هاتنه انتقام خواه بکن یعنی بالا آزاد دما کو حکومت ایران اینترنت لسر خلکی قد کر ایلون ماسک اینترنت بلاش دا خلکی بریا ستارلینگ هون داخوازج ایلون ماسک کن کو اینترنت بدوا بناوی ملتی کوبانی جوا ایلون ماسک را دبیجم هگر دکانه روشه کی وانی خدمت کش کوبانی را بکه امجوی سان را دبی ساعت خوش بر هم یک انسان جی خودی کوبانی در کفش بر دنیا و گشتی رو شهر کردن کسا کی علی کاریا بک یعنی تو مؤسسات ناف دولتی یو ان دزگهن خیرخوازی هنه که علی کاریا بکن براستی اول دل بخون نه دوی داره دا کوبانی دا کسی که لما خودی در که تنه کسی که تشته که ملت را بیجه تنه کسی که ریا که بروی ملتی که تنه نه مؤسسات مدینه نه مؤسسات حقوق الانسان مدینه منه را گاندن لناف خودی نف کلانی کوبانی متر را گاندن ندیه ای عالمی که انو روشا کوبانی بگنه دنیای هم جوا منظمات حقوق الانسان دنیای گشتید خوازن هوار کوبانی باورن و وی ملتیش برقرار کردن که آلیکاریا گم کرد روشا روز آوای کوبانی چاوه آزاد یعنی ایرش لباشورو روجلات کوبانی تن سر کوبانی گندواری کوبانی لروج آوا روش چاوه لعالی جرابلوسی لعالی قرقوزاق لعالی چم فرات نه هیرو آگاهی هاتن دل بخوین دبی درباسی گبه و جعده و شریط فرید وای غربی ما در باسی وای درش بونه بر و ملی کوبانی دا دور پیش این زحمتر دبه نه هر چهار آلیان دا کوبانی دور پیش دای باش لعالی باکور يعني حركات هنا باكوري كوباني لسر سينور
لباكوري آرام كوباني الروش. تحركات تنانا اما نا كسك نهوتي برسي نورا تحركات تنانا اما ام نزان پیش دیوا انترنت قطبی ام نزانه یعنی دوره داعش را و کورال ما بو یعنی دری را هنه کار هات نچکرن آنها که چه کار بمه چه پیلان سری ما ام و نزان قد جباكور كسك درباسي كوباني بويا خلق حتی آنها مخابن کسک درباسی کوبانی نبویا و احزاب ما کردی کردستانی لباکور برا اوانا کاری که بکن ورن لپیش وی سینوری برا امجی زانه بن کنو گلک لپشت مهه باوریا مهه ره وره کرن و ورنه اما حتی آنها مکس ندیه براستی ملت مل وی دری دنره بلکی کس خودیل مدر کفی آزاد گلکی سپاس هیوی دیکم روش باش ببه باشتر ببه آزاد برخ بوتان جناوا باجاری کوبانی تو هر هبی سر چوان سر